ngangumfundi seshaya ijazi libovu ngathi noma usuyangishiya usekhethe enye inkonzo yini. Abantwana basendlonkulu esibamelile, abafundisi, ikhuleke kwimeya yeTheku, streamer neminye imilokhungana uba ukona umhlaba wonke. Ngakho ke hayi ngoba ngithekela ulimi lezizwe, kodwa sifuna bazi ukuthi baba ubani. Therefore, education is a sacred thing, and it becomes a vessel through which knowledge is sanctified and aligned with divine purpose. As Istabetho Central Amafin Critical Thinkers, our vision remains resolute, is to preserve Shembe literature, advance critical African thoughts, and cultivate ethical leadership grounded in spiritual consciousness and Africanness. Therefore, the purpose of today's ceremony is not merely to recognize academic success, but to commission a generation of thinkers, a generation of leaders and servants for the society, individually who carry both intellectual depth and moral responsibility to transform their communities and the broader world. Graduates, you stand today as the embodiment of this philosophy. Enlightenment minds, grounded in heritage, guided by purpose. Siyabonga uba baba usinikele lithuba, usinike lona ukuba sime ngaphambi kobuso bakho senze lo msebenzi omkhulu kangaka sibe sibancane. Kodwa sibonga ukulekelelana baba. Bonke labantwana bakho abala baba kukho abangakwenzanga ukuze ubone lento enhle kangaka injena namhlanje. Siyakubonga nakubona abangabuzanga imibuzo eminingi, bathi manje amakuthiwa kuphakemiswa uNkulunkulu wabo nabo bayingxenye. Ngesikhathi abanye beqhubeka ukubuza, bathi bona thina sithunyiwe singamasotsha siyaya kwi-ground siyokwenza inkolo yethu lolu hlangothi lwezimfundo ibonakale ngoba ngesiprofeto sabo bonke baba wathi wabayeza laba abaqhubeka nje bayoba ne-impact kuleli bandla. Shilo baba sihlangene nawe ubuso nobuso ngathi baba umuthi mahayini ngathi hayi baba sizile nje thina ngakhona ukuthi esilethe sizothi besama nabafundisi sizothi nje baba siyathanda silethe uthando nje baba obuza ukuthi bezofunani imphendule nje kalula ngaloko kuzocela ibusiso bese lethe nje uthando ezulwini ukuba lokhu esakunikwa koNgqondonkulu sashawa emakhanda oshansela bama-university baba agcwele eNingizimu Afrika yonke, kodwa sesikubuyisela kulo owayesithumile ukuthi sesikubuyisela sasizocela isibusiso. Abacalela-ke baba ukuba bathole imisebenzi. Siyabacelela ukuthi abasebenzayo bapromotwe. Siyabacelela ukuthi yonke into abayifunayo babeka kuyona isandla njengoDeuteronomy 28 verse 1 ivele yande. Abazababa usibusisile njengamanazarethe. Awu baba sena amansentela manje. Asisahlupheki baba. Baba ususigezile njengoba nawe umuhle. Nathi siyasondela baba. Sifuna ungakuphoqi sibe bashe nathi. Umhlaba usibone ukuthi uShembe uNkulunkulu ophilayo. Yabonga. Ibingelele inkosi yamaNazaretha Nyazi wezulu intokozo kakhulu ngimeleke isikhungo University of KwaZulu-Natal lapho ngisebenza khona lapho futhi sisebenzisana khona kakhulu nobaba uMahaye nethimba lakhe lesiqabetho okuyisona esisebenza naso kakhulu. Unyaka odlule saba nomsebenzi omhle kakhulu lapha enyuvesi lapho sasihlonipha khona umqali wendlela saba nomsebenzi owathokozisa isizwe sonke nesikhungo sonke nosolwazi bonke ababekhona ne-student nabo bonke sasingaqalike ngicabanga ukuthi lowo kwakumcimbi wesihlanu siba nawo amaNazaretha e-University of KwaZulu-Natal. And this year again sibe saba nomunye just a few weeks back lapho siye saba khona sasebenzisana futhi
namaNazaretha. So ke lokhu bekade kushiwo ubaba lapha ngicabanga ukuthi uShenge ethi uyafisa futhi uyacabanga ukuthi amaNazaretha asekulungele ukuphathizwe. Sengiqala ukuthuka ke ukuthi ngempela ungathi ke aseyithethe neuniversity. Siyathokoza kakhulu ukusebenzisana nebandla labantu. I want to say that okubalekile kakhulu thina ukuthi ibandla lamaNazaretha ibandla labantu. Siyazi kakhulu ukuthi inkolo yafika noma kungekona ukuthi kuyiqiniso ukuthi inkolo yafika nabamhlophe kodwa inkolo yobuKristu ngoba abantu abamnyama babevele benenkolo yabo long before kufika nama-missionaries nabo bonke abanye abantu babevele bemazi uNkulunkulu bekhonza uNkulunkulu ngendlela yabo. Kwafika-ke inkolo eyafika nama-missionaries eyaba isibusiso nayo ngendlela yayo. Kodwa lapho sakhula khona, sakhula ngokuthi sibone abantu bakithi bathi bangayithatha inkolo bayisuse ekubeni inkolo yesilungu bayenze ibe inkolo yabantu. Abantu bakwazi ukukhonza uNkulunkulu beyabantu. Kungadingekile ukuthi bathathe amanye amasiko abanye abantu ukuze bamukeleke kuNkulunkulu. Siyakhuthaza ke lokho esikubonayo ikakhulu mangabe sibona ibandla likhuthaza imfundo ngoba noko ke into ezothuthukisa umuntu omnyama kuona wonke umhlaba imfundo. Siyayidinga imfundo so lokho esikubonayo uma ngabe ibandla libambisana nohulumeni libambisana nedolobha libambisana nomphakathi nezikhungo zemfundo ephakeme lokho kusho ukuthi inkululeko isifikile ngoba sezoba khona izinto njengoba owaqala ibandla lamaNazaretha sazi ukuthi he started from nothing engenayo ke nemfundo leyasemhlabeni esinayo thina nesigabe ngayo ukwenza izinto kodwa kwafika nje umoya kaNkulunkulu wamsebenzisa. Ngiye ngibe nesikhweleke because mina ngingumwesela I'm a Methodist. Ngikhumbuleke ukuthi wayekhonza Methodist and I'm a Methodist messed it up and then he left them. Ukuba they had not messed it up ukecisha wonke umuntu lapha ngabe ungumwesela. But they didn't get it right. Bafuna ukumenza umlungu ukuze abe nobudlelwane noNkulunkulu. Wakwala ke lo wawashiya amawisile ukuze azoqala ibandla elivumelana nabantu. Uyathokozisa lokho because it means amanga ayikade khulunywa abamhlophe nabanye ukuthi ayikho into enhle engenziwa umuntu omnyama. Kuyabonakala namhla ukuthi umuntu omnyama angayiqala i-institution from nothing. Igcine i-institution ehlonishwa umhlaba wonke. Ibandla lakwaShembe laphana e-university lapho sisebenza khona kuye kufika abamhlophe ababuya phesheya babuya ko-University of Oxford babuye ko-Cambridge babuye ko-German babuye nobaphi bazofuna nje ukwenza ucwaningo ngoShembe nangamaNazaretha and all that. Babhala ama-thesis babhale konke abakwenzayo. Ubone ukuthi uma ngabe uyofuna e-library ufuna ulwazi ngebandla lamaNazaretha uzothola kubhalwa abantu abamhlophe. Esikhathini esiningi abantu abamnyama thina uma sibhala sifuna ukugijimisa abelungu sibhale ngabelungu kodwa abelungu bona babhala ngathi. Asuboni owethu umcebo asuluboni nolwethu ulwazi. It's part of colonization lesinayo yokwazi ukuthi into ukuze ibe yinhle it mustn't be black. Uma ngabe imnyama there must be something wrong ngayo. Uma ngabe imhlophe noba ngabe ibheda kangakanani but there's something better ngayo because imhlophe. And lokho esikwenzayo namhlanje
ngumsebenzi othi ake siphume sonke sibhukule, ake sibhale ngenkolo zethu njengabantu abamnyama, sibhale imilando yethu ibhalwe abantu abamnyama, bayibhale ngolwimi lwabantu abamnyama. I-library igcwele nje incwadi nama-thesis nako konke okubhalwe abantu bebhala ngabo, ngomlando wabo, ngolwazi lwabo, ngenkolo yabo, nangayo yonke nje indlela abaphila ngayo yona, especially lapha uma umteza lapha eNanda. One of the biggest challenges, or maybe something to celebrate, esiye sikhuthaze niyazilozulu thina esingaveli lapha eNanda. Uma siza lapha siye sibone indawo eyabusiswa nguNkulunkulu ngomlando wayo. There is no other place lapha eSouth Africa lapho kwake kwaphila khona ingqalabutho ngesikhathi esodwa, kwaphila uNyazi kwaphila ubaba uShembe umqali wendlela, okuyena waphila ngaleso sikhathi, kuphila noGandhi same time ngesikhathi sikaGandhi, same time kuphila noJL Dube, same time kwaphila nabanye abantu ababevelele okuyibona abakhulula izwe nabahlonishwayo umhlaba wonke namhlanje bavela nje eNanda. And even when you drive eNanda today, there is nothing that tells you ukuthi kwake kwaphila ingqalabutho lapha ezenza umahluko omangalisayo iSouth Africa yonke nomhlaba wonke. Sikhona ke isidingo sokuthi we must go back, sithi yini eyayenza babe nalendlela abenza ngayo, bahlabane ngendlela abahlabana ngayo ngesikhathi sabo, besikhathi esinzima, zingekho nezimoto, kungekho nama-cellphone, kungekho nama-computer, nazo zonke lezi zinto ezinazo thina namhlanje ezezimpilo ibe easy. But oDube baqala ikole as a first black person to start a school by himself. Bona obaba uShembe aqala ibandla from nowhere, and at the same time esikwaziyo ngaye athenge neindawo esikhathini lapha abantu abamnyama babengenalo nelungelo lokuthenga umhlaba. Athenga umhlaba ukhonje uthi umhlaba kaShembe, lo mhlaba uyawu-ownisha, ahlale nabantu bakhe, abantu bangasokoli uma beze eThekwini, babe nendawo yokuhlala lapho uma bezofuna imisebenzi nakho konke lokho. Zonke lezo zinto azaziwa, lawo magalelo awaziwa, akubhalwe ndawo lawo magalelo amakhulu kangako esiwabhekile. Siyabonga ke, siyacabanga futhi siyazimisela, sikhuthele, siyafisa ukusebenzisana nesiqabetho nebandla lakwaShembe ukuthi umlando ubhalwe, ucwaningwe, siwagcina amagugu ebandla, sisebenzisana nani nonke. Inkosi inibusise. Let me say program directors. Mfundisi uMbeje kanye nobaba uShenge